Mahigit 20,000 manok nangan king syudad Mabalacat, Pampanga ing menikwang gift certificate amalyaring panyaling grocery ng hening COVID-19 crisis. Bistamat matulalarang memalen king tinggapda, pigagan na kandang edo agamit deni, pablasang atin lang expiration date. Uliniti, beki sabi ng Mayor Crisostomo Garbo karang grocery na i-disregard na mo yung expiration date dareni. Ing lokal ka panibala ning Mabalacat ing memayad karang gift certificate. Kung kailan nyo po gustong bilhin yan, at gamitin, doon na lang po para po hindi na tayo magkukumpul-kumpul. Lunes, May 18 ning kadwang pamamyeng cha 1,000 pesos sa gift coupons king Mabalacat. 12,000 manok nangan keti ing Medinan. Paralan na kanoy tining LGU bang makasigurong ken lang commodities miras ding ayuda at alikem bisyo dareng memalen antimoing sugal. May 15 na niyang mumuna lang mimyeng gift certificates at mirasan la naman kanong sao preng Mabalacan yung EPA Medinan king third batch king Tutuking Domingo. Lizan Morten, CLTV News.